Masa bisa kau jadi hiasan pantaslah ayah di taman dan ispa anu kuring ayah merah peti ayah Bu Haja kau jadi hiasan tarik Bu Haji mana aduh sepatah ulah sadua terboga anak geus loba tarik lagi aduh si mama bapak masuk kita pun lagi aduh hajar busur mama. Iya, alhamdulillah. Mama